koi Manipurda conflict situation am lerakna miyam awaba tadana internal displaced person IDP mayam si mafam marang khangri se around 50,000 mohaitar plus minus khar leirasu mayam awapum da tale se koi loi khangnare tha tra ma muksi su dum masi matang su dum laina dana ina dana adum lae sida ngang da su dum laitre political party khudimak shesho organizations khudimak maira paibi journalist mayam loi leire hojik ai yaujari party sina lenga pai no lenga kisu tobom thoko mayam tauri adu sai adum khangje bharat sarkar gi maigi da kisu tobom thoko mayam tauri adu hojik si adum day to day se mayam akoi gi pen da bagi kholau awat pe kholau mayam adum leiba maruina shumpam no hum khangda ba khangde makhal leirak pisina problem oidana sarkar na piriba makoi gi facility kharaduna makoi gi hingnabagi lanfam si warak pa haitare masi adum akoi gi print and electronic media su e kana gumba khabar khar su dum mai gi awa mayam su dum e political party mayam su maside dum moi gi sekoir aga moi awa dum share tormi adagi CSO mayam su awa share toramba mera pa bi mai bi na sa tham thila mayam amatum koi thengang thinare aina hujik thamjaningi di akoi na masina akoi awa pokpanate aduna akoi fai han bada public leader ne highlight ba miyam gi gun le si se akoi puding mak se sina hena chawba thodang la from to a se masimtan aina thamjabani mase ai dum khallaga akoi gi Thangmeiband relief camp ahum lei akoi gi thau da ma hujik press conference story ba Thangmeiband khatong to business school da ma aru Thangmeiband thinge lekai da khondam school da ma ahum lei thau gi si aina akoi Thangmeiband United Club ki sinau mayam da ina akoi Thangmeiband gi soma tawsi ni am kan hodok babadagi mayam singsina e tawbom phai masi leba ki awaba tarakanda koi lekai gi misok traga su mase koi tawsi na am hangdok jagi bini ada masida leidiba jaga si anova in matching lakpada accommodate tawbang amak ta hai tar adagi takki kambuna se ngoda lag ama mase jaga am sinbiro anobu tirum lae kan akoi namu taknasu mayam ro organize to work with takdu gi kemam hangto sina masidam hangtok sabani sida su mu leibam ji chalakta badagi akoi mu thingel da khumdam school sida koi hangtok sabani aduna akoi si sidai da akoi da lei sida dum khangi hai tar ai ahum sida hakteng na yam thengnai hakteng na thengna kanda sarkar na pirakpa sana bagi pirakpa megri amount hai tare yam chawna tamni na koi gi hingnabagi hand to mouth koi hingnabagi masa kha pirakpa ade 1000 mari rakum ba pigraba adagi 25,000 sang ba khara yawi adadi yamna magi criteria khare na only percentage se 5% fana phangri hai tare adu mayam dai umab de loi wana ba ngasai gi chana thangnap sina taba different mayam lakwa government na sidaida akoi gi medical ki facility mayam pirakpa aduna su phangda hidak yorokpa ai mamang da su press conference jogi honorable CM dai jab honorable CM na 1 lakh hena sanction torok tana koi gi hidak ungdak laina tawbi rake aduna su dum kona da bhai tar makal makha ngasi nungdang hospital na khudak ta khutni ya ba dagi prolonged disease oirakpa akoi gi chronic disease mayam sigi akoi gi hidak thakta ya da ba khudak ki oibe mayam ama angang sing like tarakpa gi problem school gi government school tamba matam da school uniform de pire hai school uniform to so mu angang si chokol poi cha da problem cha de na sum nga ta sin su ya da ba adagi moi gi firon atai yum da set na cha na ba mayam ama le ko si family sing si income le tab sina afford to banga mak tab hai tar si loi unai aduna akoi na sa angam ba da akoi mang do buisha ko lum mayam pi duna katang le income pi na ko na ba do in men mayam si loi mak su mu lum sabom su lei ponte jaga thambom su lei te loi mak su ma du experience su lei te aduna awa abadi mayam makhal thingna ba adagi adum thingnare nongmagi mayam si da adum bharat ki parliament gi thak tabu dum lawe hai tare koi gi masi mayam si ware adu tawre si ware law da mi sam da litre whether they are political parties CEOs or maira publics or media anybody ware is loi lawre mon si lawre arita di akoi si Manipur gi public amoina bharat ki citizen amoina akoi gi tobom thok thodang si kari noi se si aina khanjarak padagi ni aina si mayam gi print and electronic media gi sinau mayam culture kai tang ai go phom gi tang phongdok se kai ne thamjabani ana hujik si akoi na khwaide darka lai di se akoi gi ngasi si Krishna jaman mi si re so na hai basi
मियोइबे सेवा तौसने ख्वाई चाव धर्म ने है अदुदी अखोइसु मियोइबे सेवा तौसे मसी ख्वाई दरकार रहे से खल अदुना अखोइना रिटर्न की ने याम कन्ना खंड बिद अखोइ द लेरिबा आईडीपी सिंग से आइगे इलेक्टोरेट नि आइगे वोटर ने नतोम चल लेरगदी लागदब आई थाइमेन द लेरिबा आईडीपी सिंग से आइगे वोटर अमत नते सुरनसापुरदगी तोरबुंगदगी फौग सकाइदे तोंगान प्लेस है मरोइना सुमनै आयामनि अतोपा कांगसु चिंगोंदै कथोमदै खरा परसेंटेज का तंग याउ और आई हुजिक सरकार ने पिरइबसे अजुदुम पिबीबा मोइदसु ए दुम नीबा या हेल्प तौगदम लौजगने दुगा व्हाटएवर मसिद वालक सिंसे थांगमैबंद रिलीफ कैंप लेरिबा अहुम सिगी इनमेट सिंसे सिदे आइना एडप्ट ngasiदगी तौने से मैम लौथोकसगे तौजबा अदुना मसी आइना याम का है ना आई शक्ति लेबा पावरफुल लेबा पैसा याम पाइबसु नते मणिपुर दा आइगोंदे हेन पैसा पाइबा पावरफुल लेबा मी सिंग लेगरे अरुदासु मसी मियोइबा मोइना मियोइबा अवाबा ताखन आइगी दायित्व लबम थोइ एसे मसीने आइना वखलों से थमजराय मैम फोंदोकसबनी अदुना अखोइगी लेरिबा MLA सिंगसिना मागी मागी जगह दा लेरिबा अखोइगी रिलीफ कैंप सिंगसे मोइना एडप्ट तौबिरबा अरे CSO ऑर्गेनाइजेशन से खर संचल तौबिरबसे कानागुंबा MLA में केंद्र रिलीफ कैंप से अमत लेक्तबसु यावी MLA में केंद्र दा मंगा तुलेशन बसु यावी तुम अद मंगा तुलेशन बसु माना लोइन मंगा अमखकुम माना एडप्ट तौबिरगा तोबे MLA संचल तौबिरगदी अखोइ MLA मैम सिना मियाम की म्यूट हाइब्रिड से मसिगे सब चाबो वाहन थोकसे लाकने से खनजे चिंग दसु मंगाई चिंग द लेरिबा मैम अमा IDP मैम लेसी अखोइ चिंग की MLA कुन लेरी अदगी चिंग की MP अमा लेरी हंतक दसुकोइ कांग्रेस की काबी रिबा कैंडिडेट सु अखोइ की सुहारसापुर साइड कुकी जाचिता इन ब्लॉक द एदुम 100% हाइबा फते दुनि इन ब्लॉक द थादा गबनि हाइता अदुना लेरिबा मधुर खुंदारिबा सिंगदुना कांग्रेस दा सबजाना थाजब थमदना तौग्रिबिना मोइनसु मधु रिटर्न दा मधुर तारिबा IDP अवाब सिन मोइनसु दुम मधु एडप्ट तौरेना अकोइ मणिपुर की कांग्रेस के प्रेसिडेंट बो रोय MP ना वो ओरे राहुल गांधी की थाक तो वो रेमसे लाउथोगदी याम फजबा मोइनी नाइन हमबल लापिल नि कोइ तौदे आदेसु लेते आई चुम फौजबई वानी अकोइ म्याम से लोइ शेयर तौनिंगबा अकोइ की साइड दे सो कोइ रूलिंग दे याउबिनारिबा BJP खंगदे NPP खंगदे NPF खंगदे पलप उमसलगा अकोइ रिलीफ कैंप अमोम तौरसी रिलीफ कैंप अमोमसे याम याउतासु फैमिली मंगा तौनरसी तरा तौनरसे एडप्ट तौनरसे मसिगी थौनांगसे लौरगदी अवाबसे 90% कोकनी खली अदुना मणिपुर लेरिबा CSO ऑर्गेनाइजेशन मैमसु लेरी मैम सिता पैसा नुसागी अवाब लेरंगने दुसु मकोइना हाइजबरा तागदब मोगी सिंपैथाइजर सिंग मैमसु लेबने मोइसु संगगा कोइ फैमिली मंगादं एडप्ट तौरेनने सुवाइना चंगजन गिबगी लंबी अमा तानरकप मतमदा opposition ruling sore sore masidida akoi gi irai cha sing ai I mari sing ai foot club lady sing se manipur se amatani se koi laura lai akoi khudi maksu manipur le be su politicians so koi manipur integrity lak le akoi yellow ga de tar ai ba khundar ku sing so koi mogi tam ta khal le loina law le adu dari moina awabata kanda akoi kari gi no kana gum do blame to we posi kar we tam to no sin en khanis yes government ge handicap claim me moine hand responsible moi chan pire edem yai madu gi du lauraga walak pasing se masidi aina ke mohum sigi de dum aina masidi hore edum lo yeng janjar gani moi dai ne yamna masi ha ne yam luxurious lifestyle ne akon afford to bunga moi da bata adum madu hairak badu da akon ngamni ha bisnati adu bu ai gi togum tokpa dai ta lo yeng sen ba angang sing narak elpa adagi mai phiron walak pala tangai bu de tu digi sang de ya da sing no madu de koi dum dai ta logan mamang da su koi gi swanshapu de family ma koi mamang de leiri magi mother ma akoi jenim se leiri bus bodum leiri ma kini transfer tawge family du akoi gi relief camp se hang ma hor pala family ama khakwan adapt to ho given ai gi site gi dum mangona 13000 na su pi atoba basic facility map pi aina honorable MLA मैम द चिठी इधर मैम द खग पंगबिरे गवर्नमेंट साइड से मागे तोन पांगतना अदुम खरप करी साफै हैता अदुना रो डिफरेंट अखोइ नारप सिंगसी अखोइ तोन बा आइग लोइना बा अखोइ वॉलंटियर मैम से चलागा अखोइ स्पेशली अखोइ ना अटेंशन है न पिजरेसी एजुकेशन का मेडिकल का निसिनि पिरिस अदु मसी ngasi dagi ko system amoina kana na kari wale ba kai dawru besi koi
ꯍꯣꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯖꯔꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ꯇꯝꯗꯕ ꯑꯃꯅꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩꯁꯨ ꯂꯩꯔ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯕꯣꯇꯣꯟꯆꯅꯥ ꯇꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯔꯥꯞꯄꯗ ꯇꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯟꯅꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯎꯒꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯔꯝꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏ ꯔꯤꯛꯁꯣꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯔꯥ ꯄꯤꯔ ꯃꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯖꯔꯦ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩꯁꯨ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯃ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯨꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯖꯇ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯃ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯕꯗ why those only residing in relief camp of Thangmeiband ena ka hangpe Thangmeiband lai bedang kada wi egna hangpe Thangmeiband lai be pulap yengbasu agi capacity wang modeni not only that atopa kendra ki honorable MLA ama lai na public term lai na madu aina sangsalu bai disu tang phajada ba thok pai tar adubu humanitarian crisis lakpa jaga dadi akoi dum masi sangsal laga dum koi mateng panaba akoi phire badum laurakani koi jaga jaga sing do koi aingon so ai koi gi ai ga sabi nazari bai na su petrol nazari ba takto gi adagi BJP thamai mandal gi mising sina koi gi karekata information pira ko mayam le adura ru tawai mayam se tuna hoji koi dia koi kitang wait and watch tawraga yam humanitarian crisis lakwa jaga tadi atu su dum koi dum sangsal kane duga aina mayam da thamjaba se akoi ngasi leiriba Thangmeiband gi ahum sima de koi na ngasi de adapt tawraga magi kanu sing se chap chan masi yengjan gene firep se asim thamjaba